Sithanda ukubingelelana sihloko esithandekayo, sisamukelana njalo kusifundo salona leli viki. Sibonga uThixo osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo. Ngiza kunxusa isihloko zami abangani bami ukuthi labo balibingelele basiveze ukuthi bangobani. Salubonani bathandekayo. Mina engikhulumayo nguMsisi Siboneni Mhlanga. Siyalamukela esifundweni. Salubonani bathandekayo. Ngegama lenkosi uJesu siyathaba ukuhlangana kulesi sifundo olibingelelayo ngumfundisi uKhonzile Khumalo. Silentokozo sihlobo ukuthi sihlangane elizwini kaNkulunkulu. Inhlanhla enkulu ukuthi lawe lami sibe ingxenye yalesi sifundo. Mina igama lami ngumfundisi uVizet Ncube. Asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini siyabonga. Impilo osinike yona, lenhlanhla osinika yona ukuhlangana lelizwi lakho elimangalisayo. Ngiyakukholwa ukuthi leli lizwi ngemva kwalesi sifundo kasisoze siphinde sifanane kunkambo yokukholwa. Isifiso sethu ukuthi sonke mhlaba wonke jikelele sibe khona embusweni ngenxa yesifundo lesi. NgoJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga mfundisi wami ngomthandazo lo. Sikusifundo ngo-9 lapho esiqhubeka khona sikubhuku likaKolose. Namhlanje isihloko sethu sithi ukubuyisana lethemba. Indaba yokubuyisana. Vele nxa sesikhuluma ngokubuyisana kuyaye kwaba lokuxabana, angithi phela kwaba lokungazwanani. Kube sokusiba lendingeko yokuthi abantu babuyisane. Siqalisile kuviki elidlule indaba yokubuyisana. Kuleli viki lisananzelela ukuthi i-emphasis yethu sizabe sikhangele kakhulu indaba yokubuyisana umuntu ngamunye loNkulunkulu wakhe. Kuviki edlule sikhulume kabanzi sikhangele ukubuyisana, kubuyiswa umhlaba, lemhlaba engawanga. uNkulunkulu uJesu ngokwakhe ebuyisana la. Kuleli viki sizakhangela indingeko esilayo yomsindisi lokubuyisana labantu loluntu ukuthi senzelwe. Sizacela ke sibalelwe lapha indinyana yokwaziwa ngekhanda uKorinte wesibili ngo5 ivesi ngo21. uNkulunkulu wamenza waba yisono owayengela sono ngenxa yethu ukuze ukuthi kuye sibe yikulunga kukaNkulunkulu. Right. Siveza lapha isifundo sethu kakhulu indaba yokubuyisana ngamuntu lapha. Kuyini esikutholayo izihlobo zami lapha nxa sisungula ikakhulu sikhayele isihloko lendinyana yokwaziwa ngekhanda. Mina engunanzelela lapha esifundweni ukubuyisana isonto encinyane. Ngoba sekulomkenke phakathi kwethu, sekulomfula phakathi othwele izigodo. So ukuthi laba abantu ababili bakhulumisane babe lizwi linye, liso linye, njongonye, akusonto encinyane. Kuthatha ke omunye phakathi kwalaba ababili ukuba akhethe ke ukuthi lumfula othwele izigodo kanjani adlule kuwo. Amazwi angithinta kakhulu kundinyana yokwaziwa ngekhanda ngaveza ukuthi uNkulunkulu wamenza ubani? uJesu waba yisono. Mfisa si-underline balaleli, kazange abe yisoni kodwa waba yisono. Isoni ngumuntu owenza isono. So uJesu waba yisono ngokwaso ukuze thina zoni sitholakale. Ngezinye indlela isigaba ayakuso lesana sokuthi akukho okuyisoni okungatholakaliyo okungeke kwabuyisana loNkulunkulu. So ke ngibona ukujula kwesenzo lesinqumo esenzwa ngoNkulunkulu ukubuyisana koluntu olonakeleyo loNkulunkulu ongcwele kakhulu. Khona kunye singazi ukuthi siyabonga kakhulu mfundisi indlela osiphawulele ngayo inxa siveza lesi sifundo. Khoma. Ya ukungezelela khona lapho okukhulunywa ngumfundisi uNcube lapha. Ukuthi uJesu wathatha indawo yethu. Yikho kuthiwa ke waba yisono
wathatha indawo yethu wabhadala lapho thina besikhona lokho kwakumele kusehlele thina kwehlela phezu kwakhe kakhulu ngenxa yokona kwethu sasesikho khona. So okunye sikuzwisisa ukuthi ukuza kwenelise khonokho kwadinga ukuthi kona ke abe ngumuntu yes opheleleyo yes kanti njalo enguNkulunkulu ngokugcweleyo ukwenza ukuthi khona lokho kube lula ukuthi kanjani akwenze ukubuyisana labantu loNkulunkulu. Now indaba le uyilandelela even uJobe nxa ekhuluma ungafunda kuJob chapter 9 verse 32 33 lapha uJobe uzwisisa impikiswano ayephakathi kwayo azathena ngiyafisa ukuthi ngabe kuba khona umlamuli umediator phakathi kwami lobani loNkulunkulu. Wayesezwisisa ukuthi mhlawumbe engcenye kukhona ukuxabana thize kumbe kukhona engibonile kuNkulunkulu indaba yami angeke ngiyilethe ngiyimi kuNkulunkulu ayizwisise ngoba angizwisisi azathi ngiyafisa ngabe kuba khona umediator. Yebo umediator lo simbona ngoJesu ukuthi wenelisa ukuthi khona enguNkulunkulu aphinde futhi abe ngumuntu. So nxa ekuloba ngalindlela uJobe ngale ukhangela ipractice yayikhona emuva ngale kuHebrew thought ukuthi nxa ababili babexabene kwakumele ukuthi oyedwa phakathi lapha abe ku neutral ground abambe isandla salomuntu abambele isandla salomuntu ababambanise yabe setshaya khona phana kuphuma igazi bayabuyisana labana abantu. So uJesu wabamba isandla sikaNkulunkulu ngoba yena enguNkulunkulu wazobamba isandla somuntu ngoba engumuntu wabahlanganisa laba bantu ngapha esiphambanweni. So esiphambanweni yikho lapha kwaba le reconciliation enkulu kakhulu. Hayi uyifake yacaca kuyale ndaba kuyadingakala ukuthi kube lokubuyisa kuyadingakala umuntu ozakwenza khona lokho esimthi ngumediator ngesikhiwa. Mhlobo sizavezelwa kusifundo sona lesi indaba yemfihlakalo kaNkulunkulu. Ngabe yiphi yona imfihlakalo esaxoxa ngayo? Esifundweni maforo njengoba umfundisi uKhumalo lo mfundisi uNcike sebethintile. Imfihlakalo esiyafunda ngayo iyona le engazwisisekiyo ukuthi uNkulunkulu abe athatha isimo somuntu. Abe nguNkulunkulu opheleleyo ngasikhathi sinye aphinda abe ngumuntu opheleleyo. In fact okwenza kube yimystery futhi ukuthi ngithe ngifundela elinye ibhuku angisalikhumbuli kahle but umloku belethu ukuthi even ukuthi uJesu enguNkulunkulu athatha isimo sika Adam engakawo kwakuvele kuyimokari kuNkulunkulu ukuthi athatha isimo soluntu idust isimo esifayo wayeve uAdam engakoni uNkulunkulu even ngawathatha sosiyana isimo kwakuyimokari kodwa khangela ukuthi uJesu uvuma ukuthatha isimo umuntu esesigabeni esinjani. So kuyimystery yokuthi kakuzwisiseki ukuthi uNkulunkulu angaba ngumuntu uNkulunkulu angaba semumweni ukuthi alambe yena engumnikazi wezinto zonke abe lokuthoba abe lesiqalo umfundisi uvize edwake wathi ebe le date of birth yena onguye wayekhona ekuqaleni. Last week sithinta indaba ye-preeminence pre-existence ukuthi uJesu uvele kala siqalo kala siphetho kodwa so ingilosi lemhlaba engawanga yasalimangela ukuthi into le iyini ukuthi uNkulunkulu ehle kulokho esimaze ikokhona lenkazimulo yakhe ayehla athathe lesi simo. So yiyo imystery imfihlakalo esizayikhangela ngokuqhubeka kwesifundo kakhulu. So asingenele esifundweni sethu sikhangele indaba yokubuyisana. Sike sikhangele ukuthi usibuyisa kusuka emsebenzini yethu emibi. uKolose 1 ivesi 21 lo 22 verse 21 ithi lina lake laba ngabehlukane loNkulunkulu lizitha ezingqondweni zenu ngenxa yokuziphatha kwenu okubi kodwa khathesi uselibuyisile ngomzimba kaKristu uqobo lwawo ngokufa ukuze alimise lingcwele
ebusweni bakhe lingela sici njalo limsulwa. Ngasikhangela lo Efeso 5:27 nanku umpikitsho oconjwa nguPaul. Umpikitsha bani ukhuluma ngani kuyini khona lokho kuba izitha zikaNkulunkulu esikuthola lapha ngizwa. Mina ngiqathaniseke amavesi lamavesi usukela kuGenesis yakhumbula uNkulunkulu esesiyachitha umhlaba ngozamcolo. Yes. Ku chapter 6 kaGenesis verse ngelika 5 uthi uNkulunkulu wabona ukuxhwala kwabantu kwase kukukhulu kakhulu emhlabeni njalo lokuthi zonke inkanuko zeminakano yenhliziyo zabo zaziyibubi ngokuphela kumbe isikhathi sonke. So ke sibona uNkulunkulu kulolu hlangothi ungcwele. Sibona umuntu ngapha uxhwalile njalo nxa esithi kanqalisa ucabanga izinto ezimbi zonke. Ngaya kuJobe 14 verse 4 ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kokungcolile leyo na kakho. Romans 8 verse ngelika 7 athi ingqondo yemvelo yesono iyamzonda uNkulunkulu kayiwuvumi umthetho kaNkulunkulu. So nxa bengikhangela zonke lezi zinto nanza lokuthi umuntu yena ngokwakhe ebuntwini bakhe kungazange uNkulunkulu engazange wathatha ingxenye ukuthi othi umuntu ngimlande kusigaba lesi anjani ayiso sona uvele sewonakele kakulandlela kanjani angasindiseka ngayo. So nxa isifundo lesikhuluma ukuthi ukubuyisana emsebenzini emibi mina ngiyababaza ukuthi uNkulunkulu nxa kwakuyingqondo yomuntu ukuthi wayeseyandiperable ukuthi chiya kunjalo diliza konke uqalise ukuthi ukudala kodwa wathi khona okunyakubumba kutsha khona lokho konakeleyo. Then isithembiso esisitholayo ngithande umuca ngike ngafunda Christian Steps to Christ page 18 ngivumela ngimbale ngesilungu bese ngumutsha lapho uthi there must be a power working from within. Fanele kube lamandla asebenza ngapi phakathi. A new life from above, impilo enjani entsha isuka phezulu before man can be changed from sin to holiness. Umuntu kanjani engakasuki ngapi. So ngezindlela umuntu kazisusilo kalamandla umdali nguyonjani uthi there must be power, a powerful working within him, a new life from above before man can be changed from sin to holiness. That is Christ. So amandla lawa ngubani ngoChrist. So isifundo salamhlanje maforo engikuzwayo lamhlanje sikhuluma ngoChrist ngokwakhe ehlenga umuntu obesesigabeni angahlengeki khona ngomcabango wakho konke okudaliwe. That's why Mrs Mhlange waveza lapho uthi khona lengilosi zazi mantu into le ingenzeka kanjani. All right. Yeah. Ungaba lu 5:27 siqhubeke ingxoxo uEfeso. Yes, siqhubeke lapha sifithizela indaba le. Iyakhulu sikhangele lezigaba ezintathu zevangeli. Yes. Kanye lokulethula kuye njengebandla elilenkazimulo elingela chatha loba umxhele loba esinye nje isici kodwa lingcwele njalo lingela cala. Nasi indaba esilokho singayo. Kuyini okungise ukuthola uPaul sasiyizitha angithi phela zilahliwe nangu sezosihlenga umsindisi. Kuyini okunye esingabe siyakuthola lapho? Esikuthola lapha kakhulu mina ngithathekiswa initiative kaNkulunkulu. Right. Ukuthi uyoqalayo. Yeah. Ukuthi amlande umuntu esesimeni soneso. Now engikuzwa lapha iverse le ikhuluma ngokuthi ufisa ukusethula kubaba singela sici singcwele simsulwa. Kungenzeka kanjani nxa sikhangela ngesinfulness ye-humanity ngoba phela ukona kasoni ngoba senthethe amanzi akho lawa ngithi ukona ngisoni ngokuthi ngivele ngizelwe ngisoni ngokuzalwa. So but uJesu ngalokho asenzela khona esiphambanweni uzasethula simsulwa. Amen. Singela sici phambi kukaBaba sihlambulukile. So sithola imfihlakalo yevangeli amandla evangeli yokuredeem umuntu imphakamisi redemption and lift ukuthi umuntu nxa esehlengiwe abesephakanyiswa abesephila impilo engcwele khona lokho njengoba umfundisi uNcube kuchilo lapha
akakuzenzakalele emuntwini hayi uJesu engahlala ke phakathi u2 Corinthians ukhuluma ukuthi nxa umuntu esekuKristu usesiba yisidalwa esinjani esitsha okudala kuyedlula bheka kuvela ukuthi so khona lokho kuphela kuzaba possible ngokuthi uJesu ahlale phakathi kwempilo yomuntu abeseqala ukuthi khona umuntu kanjani amgeze amhlambulule yena ngokwakhe uJesu kungabi ngumuntu as long umuntu ecooperator lobani noJesu right kansi indaba mhlobo wami iyakhulu sikhanyile elethwa ngafundisi uJesu nguye futhi ozasethula kubaba siphelele angithi phela ivangeli umsebenzi walo yiwuphi ekwenzeni konke lokho uze sigcine sesethulela okay ngiyabonga maforo ivangeli lilezigaba ezintathu ukuze umuntu egcine sephelele phambi kukaNkulunkulu umuntu anti sesiqalisile ukuthi vele uyile umuntu vele futhi angakazi azisize ngalutho so ivangeli lokuqala livuma ukuthi thina uRomans 5:8 uthi thina sithe siyizoni sinjalo uKristu wafa okwenza uJesu wafa ukuthi umuntu wayengekalungi angezenza imisebenzi yokulunga kumbe ekubonakala ingani yokulunga injani akakula indlela yokuphelela yikho kwenza uJesu wazokufa ukuze asuse umuntu ekufeni asengene kikho okwesibili ukuthi umuntu lo sefelwe nguJesu kumele amukele kakhulu ukuthi nanti uthando so yena ngesandla sokukholwa kamukele leso siphiwo asiphiwa nguJesu ngokukholwa nxa esamukela usenikwa futhi nguye uJesu umfundisi uthinta ukuthi vela kulamuntu ongenza ubunjalo so usesamukela is gift yokuphenduka ukuthi azwisise ukuthi lapha ebenziya khona ngiyafa kodwa amandla ngidonse ngilethe empilweni acooperate avume and angavuma usekhululwa ke ekulahlweni yikho umpostoli Paul kuRomans 8:1 esithi kakusekho ukulahlwa kulaba kuKristu so uthi ukuthi umuntu uJesu angalethwa kimi njengomsindisi njengendoda ezonisusa ekufeni ingisempilweni mina kumele ngamukele lolo thando leso siphiwo ngingasamukela ke sengibalelwa kimi ukuthi ekuyikulunga kakhulu ngingavele i-turning point yona liyana maforo once off ngiphenduka lapha kade nisiya khona ngisiza kuJesu kubalwa ukuthi ngilungile and then kusukusela khona i-justification kuthiwa i-justification ngiyanani sengisuka lapho sengihamba loJesu ngilobudlelwano loJesu so impilo kaJesu iba yimpilo yami uyakubona lokhu ukuthi uKristu umfundisi uthinta indaba yokuthi uKristu nguyabe selungisisa umuntu so inhliziyo ekade ile throne ehlezi uSathane ngoba sizalelwe khonapho ekufeni yiyo uSathane uyadithronwa then uKristu athatha isihlalo enhlizweni yomuntu so uKristu nxa esethethe isihlalo akuseyimi emphilayo Galatians 2:20 kodwa uKristu selawula imicabango alawula ama actions alawula izifiso zami akuseyimi intando yami iyintando kaKristu so ungazi ubone nisenzani ngihambela ogulayo ngikhulekelo angizenzi ngenziwa ngulowo onhlezi phakathi kwami visit nxa singakukhangela umfundisi wevangeli kodwa wena uyazazi futhi awuziqedisisi ungakhangela isimilo sakho ubone even ukhangela umuntu owileyo ungakhangela isimilo sakho ingaphakathi yakho khona lokho ujulisa umcabango ukutshelana ngendingeko yomsindisi empilweni yakho eqinisweni kakuphileki ngokwami yikho esitsho kuJohane ngo15 hlalani kimi lami ngihlele kini ngoba lingethele izithelo uba linganamathela ngaphi evinini angitsho nxa iqhubeka uthena yena uba lihlala kimi angitsho lamazwi ehlala kubani ami ehlala kini liza kunjani liza kucela ingabe yini angitsho liza konke lifisa ukukwenza lizanjani ngoba alenzi intando yena kodwa selisenza intando kabani kakhulu kababa sikhangele ivesi ngo23 siqhubeka ngendaba leyo indaba yokuhlala
sise kukholweni angithi ke Kolose sikuKolose ngo-1 verse 23 yes uma liqhubeka ngokukholwa kwenu ligxile njalo liqinile lingasuki ethembeni eliliphiwa ngevangeli leli yilo ivangeli elalizwayo eselichunyayelwe kuzo zonke izidalwa ngaphansi kwezulu mina Phawuli esengibe yinceku yayo nazi indaba khona ngazi ukuthi uzwani lapha nxa uma indaba yokugxila ukuhlala sisekukholweni ngabe khuluma ngani lapho Phawuli uPhawuli nxa sikhangele lapha ekhangela abaseKolose lapha ukhangela ke ukukholwa kwabo akhulume ukuthi uKristu usebuyisane lathi sebuyisane labo ngokufa kwakhe la ngokuchitha igazi kwakhe njalo ufisa ke ukuthi ekugcineni asiyethule phambi kukaBaba sinjani siphelele so uverse 23 abaselandela ke khona lapho ukuthi ireality le yokwethulwa phambi kukaBaba siphelele kayikafiki yeah kodwa ukuze kuyefika kunjalo kufanele ukuthi bona baqhubeke bese kukholweni kufanele baqhubeke begxilile ngaphi kuleli vangela abalamukelayo uzananzelela ukuthi uPaul uzwa ngoEpaphras ngokukholwa kwabaseKolose yena eseprison abesesizwa njalo ukuthi khona kukhona abanye asebefundisa ivangeli eliseceleni ivangeli lingagxilanga kuKristu ivangeli lokukhonza izingilosi ivangeli lokukhonza amanye amandla so uPaul ke lapho uthi hayi lina qhubekani ligxilile ngaphi evangeleni leqiniso so khona lokhu ukuthi bagxile evangeleni eleqiniso kumele baqhubeke bekhuleka baqhubeke belobudlelwano la uKristu abamamukeleyo ngoba nxa bengaphuma kuLuKristu osindisayo bagijimele kwamanye amandla ireality leyo ukuthi bapresent phambi kukaBaba benjani bephelele kayisoziyenzakala ngoba nguJesu kuphela onjani ozenelisa ukuthi aku-accomplish khona lokho so yikho ngikuzwa uPaul ekuletha lapho ukuthi kabaqhubeke benjani be-grounded kakhulu so kuyanxa ngikuzwa kahle khonokho kwatshelwa ibandla leKolose la namhlanje indaba efana kumele sibe njani no mina umfundisi uthe khuluma ngiyazibuza ukuthi singancedisana njani ukuthi sigxila njani kutshoni kuyini okumele ngikwenze ukuze kuthiwe lapha sengile mpande la ngike ngacabanga indaba kaMateyu 7 anti uverse 24-25 liyane ekhuluma ukuthi kulamadoda omunye wakhela edwaleni omunye wakhela nje ngicabanga ukuthi kuyi challenge kithi njengebandla ukuthi ivangeli eliqinisileyo yileli liselizwini likaNkulunkulu kakhulu so kusitsho umfundisi Ncubo ukuthi kumele wonke umuntu athathe ithuba ahlale elizwini alisearch azwisise ukukholwa ikumphostoli Paul esithi bekufanele ukuthi lina lenelisa ukunika ivini isizathu sokukholwa kunjani singeyami ebantwini singeyami kubadala bebandla singayimi kubafundisi kwesinye isikhathi uyathi ufunda lo umuntu ukuthi umfundisi wami but bekudingeka ukuthi nxa kuthiwa sijulile sazika sizifundele size umoya oyingcwele esichasisela izinto lezi asinike i-firm foundation i-firm anchor yenyawo zethu ekukholweni yes nginanzelela ukuthi umlobo usebenzisa amagama amabili ngesilungu usebenzisa ibala elithi grounded legama elithi steadfast angitsho elithi grounded lisitsho ukugxila angitsho steadfast ukuqina angitsho so ke ungananzela amagama lawo amabili leli elokuqala ukuba grounded akuziveleli ngokuzwa ukuthi igxilani ngingagxila ukhulumile kodwa njani yikho lokho esikuvezayo ukuthi ilizwi likaNkuluNkulu mina ngingabuza khona lapha sinje labalaleli ukuthi kambe ulibala njani iBhayibheli ulendlela esystematic yokufunda iBhayibheli ukuthi ndifunda ngalindlela la ngalindlela kulabantu abalengozi
ekufundeni ilizwi kaNkuluNkulu ngizasebenzisa abachumayeli angitsho labantu engxenye abafundisa kumbe isifundo njengoba sifunda lapha ngitsho kule ngozi yokuyafunda ngijonge ukuyafundisa ngibe le njongo yokuthi ngifuna ukuyachumayela ngizachumayela ngithi ngizayihlela ngithi kodwa lelo lizwe liyale lingaqalanga lasebenza kubani yimi angitsho laba abafundisa ngokuchumayela bathi we must preach from the overflow ngidlile ngadla and okulutshwana yikho kufika ngaphi ebantwini so nxa kulento eqhakathekileyo ukuthi kasijuleni kulo ilizwi likaNkuluNkulu okwesibili leli gama elithi lona steadfast leli esithethini ukuqina lilokwenza lokuthi konkhona akungabi la siphepho esivunguza kuwe angitsho nxa kusiva kumbe isivunguzane lani ungaphomba ukuphephuka nje ngoba zizafika imfundiso ezikhona abanye babuye le new light abanye babuye lalokhyana kodwa nxa wena ungagxilanga waqina ule ngozi yokuphephuka lawe uzwakala usuphikisana lani lentando kaNkuluNkulu kakhulu ukungezela khona lapho uPaul akufithizelayo kakhulu ukuthi nxa umuntu esegxilile steadfast kuthi ukuthi umuntu lo ule consistency umuntu lo uqhubeka esendleleni enjani eyodwa yona le agxilekiyo so uyabegxilile at the same time uqhubeka esiya phambili ngoba uveza lapho ukuthi kakula ibelief leyi ethona once saved always saved hayi kufanele ukuthi ukhule kule element yokukhula nsuku zonke kodwa lokhu useqinisweni lona lelo owalamukelayo kakhulu mhlo asikhangele uverse 24 no 25 icebo likaNkuluNkulu eliningi naphakade ikakhulu nxa sikhangele indaba yona lesike sakuthi ukuthi uJehova into leyi ibimfihlakala angithi ithi khathesi ngiyathokoza ngokulihluphekela kwami njalo ngiyagcwalisa emzimbeni okulokhu kusasilela mayelana lezinhlupheko zikaKristu ngenxa yomzimba wakhe olibandla sengaba yinceku yalo ngomsebenzi uNkulunkulu anginika wona ukuba ngililethele ilizwi likaNkuluNkulu liphelele uthini uPaul lapha ngokuthwala nzima wakhe inhlupheko lezi ayengena kizo ngendaba yevangeli mina lapha ngithinte khona kakhulu umpostoli Paul ukuthi ivangeli leli asolakhe right hayi kakalenzela ukuthi yena abe le credit hayi kule ngozi ukuthi kunje singaliphatha leli vangeli ozwayo athi inceku kaMlimi kodwa mina imotive yami ingelani lakho khonoko lapha ngithinte khona kulapho ekhuluma kuTimothy wesibili ngo2 verse 9 uthena yena engilihluphekelayo lina engilihluphekelayo ngize ngibotshelwe lina ngibotshelwe leli vangeli ngamaketane njengesigangi angisosigangi kodwa ngibotshwe njengesigangi ngafaka entulongweni lezinye izigangi kodwa kangiganganga kwesikhathi abanye siyaganga sisevangelini but yena ulesibindi sokuthi angiganganga kodwa kungithinta kakhulu maforo ukuthi abe sesithi yena kodwa ilizwi likaNkuluNkulu kalibotshwanga so ke wena ngazi ungithathe kathesi ungibophe ungifake entulongweni uthi unjani ungikhawulisile ungihlukuluzile leli vangeli leli ngiyalalo ngikhola ngahle yikuze umthole esebhala ama pieces zonke ona ewabhala ngaphi esejele azabhale lo 2 Timothy ambhale ngaphi esejele angithi uyabona ku 2 Timothy khona phana simthola ekucineni kwakho konke futhi ekhuluma ebotshiwe ukuthi ngilwile mina ukulokuhle wona ucabanga ukuthi kangilwanga ngilwile nganqoba ngilwile ukulwa okuhle sengiqedile umsebenzi ebengiubizelwe sengilindele umqhele angitsho so mina ngicabanga ukuthi sonke labalaleli asifike nesigabeni sokuthi loba kuyini okungazwakala kungani kuyalumela singakhohlwa ukuthi sibizelweni kasibizelwa ukuthi kufike kube mnandi yebo kungaba mnandi kwesinye isikhathi kodwa ke nxa ungasangabanga mnandi thina kasimeni kuleli vangeli ngoba lona libotshwanga ivangeli singaba lompikitsho omkhulu ibigger picture ukubona ukuthi impilo kanti vele siphetha ngani uhlupheka konke lokho esingakho singakuqhathanisa yini le eksasa le eza
Right, i-bigger picture ngibona uMpostoli Paul elayo ukuthi ivangeli leli kaliqalisanga ngaye ukuthi kalicini ngaye. Kunjani? Isithembiso sokuhlengwa komhlaba senziwa umuntu icebo lokuhlenga umhlaba lenziwa umuntu engakadala engakabi khona ukuthi awe. Njalo isithembiso saphiwa uAdam. Genesis 3:15. So uMpostoli Paul uyakuzwisisa ukuthi indaba indala. So okumenza abe le bigger picture, okumenza athi lezi zinto into zesikhatshana ukuthi ngisejele ukuhlupheka into zesika. Futhi uthi light affliction. Futhi izinto ezincane. Ukhangele uyazwisisa impi enkulu enkulu yena ebona impi lamaJuda kumbe lana ebotshelwe ivangeli uyayazi impi enkulu behind leyo mpi uzwisisa impi ekhona phakathi kaNkulunkulu lobani lo Satan abe sebonisa iphetho sendaba so uyakuzwisisa ukuthi uNkulunkulu nguye kukhala isicathulo sakhe nguye direct izinto esiye kunqobeni uyayibona indaba so uyakwazi ukuthi into leyayiqala ngami futhi ayipheleli kimi abahambe phambi kwami balihluphekela lelivangeli lami lo Kristu ngokwakhe ikho etheni yaphelelisa uKristu walihluphekela lami nyalihluphekela labanye ababuya ngemva kwami bazalihluphekela andisiphetho ukuthi sinqobe so engikuzwisisa ukuthi iministry yonke bantu iveza ukuthi umhlaba uyasindiswa so whatever esingena kikho kasibe le bigger picture futhi lokuthi uJesu impilo evela useyinqobile impilo kakhulu fundisa kuwe uverse 25 laphana utheni uverse 25 uthe sengaba inceku yalo umsebenzi uNkulunkulu anginika wona ukuba ngililethele ilizwi likaNkulunkulu liphelele so I think ngizama ufitizela khona apha I think sokuthintile ukuthi uPaul uzwisisa ukuthi ama sufferings akhe alengxenye yokuhambisa ivangeli kakhulu alengxenye yokuphangisisa ukuza kwenkosi uJesu so yikho akuzwisayo ngoba uthi engalamukelayo so uzwisisa lokho akwenzakala kuye esiye Damascus ngoba liyananzelela ukuthi esiye Damascus wayehlukuluza abantwana bakaKristu so uKristu wahlangana la Saul ungizingelela na ungihluphela na so nxa sekubona konke lokhuyana ukuthi labana abantu babehlupheka behluphekela uKristu ukuthi ivangeli lihambe so khathesi mina sengamukele uthumo olufana naye so kufanele ukuthi lezami inhlupheko zicontribute ukuhamba kwevangeli lala uJesu ebengimpersecute so yikho ekhuluma ngakho ukuthi hayi inhlupheko lezi zilengxenye ekutheni zihambisa ivangeli so izinqumo esizenzayo lapho esihlala khona ama careers esiwakhethayo lokuba semsebenzini kulengxenye kumpikitsha lo omkhulu lo kumpile enkulu le so ake ukhangela impilo yakho sincedisane lababukeli abalaleli la ukuthi izinqumo esizenzayo insuku zonke ungaba ngezempila kahle sibili ziyadetermine ukuthi uzayitshaya yini intambo kumbe abanye abantu bayasinda yini angazi umbe ukuzwisisa njani lokho esikutshoyo lokho mfundisi ngicabanga ukuthi into esikhuluma ngayo lapha inkulu ngoba iyedlula ukuthi ngifundeni iyedlula ukuthi ngifisa ukufundani kodwa ilokwenza ngempilo yami yonke ukuhamba kwami kakuveza uKristu ukuphila kwami kakuveza uKristu nxa ngisiya kwenza ibusiness lobani kakube lendlela ukuthi nxa ngiqeda awukazunanzelele yini ukuthi amaforo uyahamba laphana umuzwa umuntu esithi sabona mfundisi alazana likaze libonana ngithi uthi ukuthi kulento wena ngesinqumo sakho ukuthi ukhona umfundisi owathena mina ngiyakhuleka ize ngikhulela ukuthi ithayi ngiyayigqoka ibe ithayi bala angifuni ukukhuluma ngayo le part kodwa ke ukuthi nxa sikhuluma ukuthi nxa ngizagqoka angigqoke ngisazi ukuthi indlela engigqoke ngayo kufanele imveze uKristu amazwi engiwakhuluma kamveze ubani uKristu indlela engithenga ngayo kayimveze ubani uKristu ngabe sasike sibone abantu abasaziyo labasikhangeleyo sisenza lezo zinqumo kulabanye esibawisayo bangaphindi babe khona ekukholweni ngendlela
engenze ingabe yini. So nxa ngingaba lakho emkhumulweni ingabe nisenzani ngikwazi ukuthi ngibizelwe ukuphakamisa lo uJesu kukho konke enginjani engikwenza ayisonto encinyane. So ke ukuzenzakale yiyo ekhulunywa uMrs Mhlanga lapho ukuthi uKristu nguyosebusa ngapha phakathi kwami. I-dimension engiyizwayo manje mfundisi kulokho okutshoyo umbuzo kaMaforo ukuthi nxa bekungaba yimi impilo yami isi-concludewa njengakampostoli Paul ibiyathini ekampostoli Paul ithe ngilulu kulokuhle ngiwuqedile umsebenzi ngiluphuthile uhambo. So umbuzo ngiwuza usithi empilweni yami ngigcwalisile i-purpose kaNkulunkulu ngokuphila kwami. Impilo yami ifitha njani ecebeni likaNkulunkulu lokusindisa umhlaba. So ngikhangele mina kakhulu isevisi ukuthi mina ngiphutsha kumbe ngilele laphana sengithule. Izulu le conclusion bani ngempilo yami engiyiphiwe emhlabeni ngenzeni ku great plan kaNkulunkulu yokuthi umhlaba usindiswe. Kakhulu. Hey ulemangana ngasiza babuyela labalaleli indlela esiphila ngayo. Ya ekugcinene abanye even ebudaleni bethu amandla sasingaselaso sehluleke kodwa kuyizinqumo esazenzayo sibathi le impact lakho kulabo abasikhangeleyo ekugcineni kwakho konke umlimi angana ngasisiza singakhohlwa sisempini kakhulu. Asikhangele uvesi ngo26 lo 27 ithi imfihlakalo ebifihlakele okweminyakanyaka kanye lezi zizukulwane kodwa khathesi isibekwe obala kwabangcwele. uNkulunkulu wathanda ukubazisa phakathi kwabezizwe inotho emangalisayo yemfihlakalo le enguKristu phakathi kwenu ithemba lenkazimulo. Kanti weza umoya kule mfihlakalo kwakufihlweni kuyini esikhuluma ngakho lapha kanti yipi imfihlakalo le esingayela? Sikhuluma lapha ke okay incwadi yamaHebheru iyaletha ukuthi igazi lezinyamazana alilakho ukusindisa umuntu. Angitsho Hebrew 10 verse 4. Now uJesu unguNkulunkulu. Ngokugcwele I think uKhumalo kwako siveza isifundo umbuzo lo uhlo waphendula ekuvezweni kwesifundo ukuthi unguNkulunkulu ngokugcweleyo kunjani. Angitsho avume ke ukuthi abe ngumuntu ngokugcweleyo. Abe ngumuntu ozakudla isithwala njengomuntu alambe abe lobuthongo into enjalo engubani enguNkulunkulu aswele kodwa umhlaba wonke ungokabani ungowakhe. Angitsho wesmo ayekufa ufa njani uNkulunkulu bonke lokhu ekwenzela ukuthi umuntu anjani asindiswe. Akucabanga ukuthi uNkulunkulu edala umuntu angitsho ayezalwa ngulowo muntu ayezalwa ngulowo muntu ayemunye ibele lalowo muntu kube lesikhathi lapha independent ukuthi khona khathesi ulambile khathesi ufuna ukuthi akalale umvikeleni angatshiswa ngumlilo. You understand that? So ingilosi uvezele lo Mrs Mhlanga ukuthi ngizafika esigabeni sokungazwisisa ukuthi uNkulunkulu ehle to that level. So ke ngicabanga ukuthi imfihlakalo okukhulunywa ngayo lapha imfihlakalo singayibiza ukuthi mystery of incarnation ukuthi uNkulunkulu enguNkulunkulu uba njani ngumuntu. Esengumuntu ngumuntu ngokugcweleyo. There was never a time lapho angasoNkulunkulu even engumuntu full time. Ngesithintile mfundisi ukuthi lona leli cebo lokuthi uNkulunkulu ufanele ukuthatha isimo somuntu awuyahle ngumhlaba sahle saphiwa Adam kakhulu. Athi uAdam esiphiwa kuGenesis 3:15 sasifihlakele yikho kuthiwa sasisibekelo le imfihlakalo yayifihliwe okwesikhathi. Kukhulunywa ngesikhathi se-Jewish dispensation ngesikhathi semfanekiso ngoba uKristu uveziwe njengewundlu elizasusa isono somhlaba. uNkulunkulu ke wasesekela inkonzo yokulethwa lokuhlatshwa kweminikelo kuveza lelo gazi elikaJesu zabuya ke ahle ngumhlaba. So uNkulunkulu enguzwisisa ulecebe lodwa lokusindisa umhlaba usindisa umhlaba ngoJesu. So nyake ngizwe ezinye inkolo ezingani zithi uNkulunkulu waye
uNkulunkulu azange abe lenicebo akuzange umuntu akabe lethuba lokuthi asindiswe ngenye indlela isithembiso sika Genesis 3:15 isiprofeti sokuthi uJesu uzakuza ahlenga umhlaba lo usathana amqede so uIsrael wayizolo uhambe wamukela leyo nkono leyimfihlakalo eyayisimfuziselo so ibikadinga nifihlakele ngoba besichitha igazi lenyamazana umaHebheru omthintileyo oveza ukuthi kalisusi zona futhi laba behlaba babekwazi ukuthi kabahlanjululwa ngalelo gazi kodwa ukukholwa kwabo kwakubona ngangale kusiyafika iwundlu likaNkulunkulu elisusi zona so uNkulunkulu abesesinika ukuthi iyambuliwe ngicela ukufunda lapha iverse engiyivule kwabaseKorinte besibili ngo3:14 iyambulwa ke iunveiling siyibona ke isisambulwa uJesu esefikile ukuzalwa kukaJesu esiswini somuntu abe ngumuntu ahambe phakathi kwethu adle alambe impilo yakhe yokukhulula abalamadimoni afida abahanga ebuyisa nesikhulume reconciliation ebuyisa umuntu kuNkulunkulu ngempilo yakhe yikho ke esithi hayi limfihlakalo isibe kwegcekeni sesimbona lo kade wathenjiswayo esefikile ukuzokwenza lokho okuthe uzakwenza umhlaba ubuyele kuNkulunkulu kakhulu actually ukungezela khona lapho ukuthi ngasikhangela ku context laphana uPaul uverse ngo27 right ukhulumeke kakhulu why ethinta ama Gentiles kanti nxa ubala sebengena kule imfihlakalo yani kaNkulunkulu ngenxa yokuthi njengoba nokuthilo ukuthi ababe phakathi kwale imfihlakalo ezithwe eyayinganivaliwe ngamaJuda yiba babe busy ngemihlatshelo besenzani but nxa uJesu esefikile sekucaca ukuthi no usindiso lo la isilo lwamaJuda uJesu kasoka Israel kuphela but uJesu kuzalwa kwakhe ukufa kwakhe licebo likaNkulunkulu elalivele likhona umhlaba ongakasekelwa for umuntu wonke including lama Gentiles labezizweni yikho Paul esekukhuluma esefaka lokuthi labezizweni so imfihlakalo leyi kwabezizweni kwakungangana akucaci ngoba babengekho kikho kodwa nxa sekuvela uJesu kubuya kwakhe kuyacaca ukuthi wonke umuntu bizelwa ekusindisweni whether ungumJuda whether ungowezizweni kakhulu so indaba esingayo sithobe sithandekayo ukuthi uJehova lo esimkhonza uluthando ubekufihlile ukuze inengi lesindi ukuthi kwambulwa angithi phela abaningi basindiswa ngicela usikhangelele uEfeso 1 iverse ngo7 usiya ku10 sike sikhangele ukuthi kukhanyiswa njani lapha indaba yocebo losindiso lo Efeso ngo3 verse ngo3 lo6 7 ithi kuye silokuhlengwa ngegazi lakhe lokuthethelelwa kwezono ngokumayelana lecebo okay lengcebo yomusa kaNkulunkulu awuthululele phezukwethu ngenhlakanipho yonke la ngokuqedisisa wasazisa imfihlakalo yentando yakhe mayelana lentokozo yakhe elungileyo ayiceba kuKristu ukuba kuhlanganiswe ndawonye zonke izinto ezisezulwini lezisemhlabeni ngaphansi kwenhloko yinye enguKristu Efeso ngo3 verse ngo3 usiya ku6 ithi ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngokwambulelwa njengoba sengabhala ngokufitshane nxa libala lokhu lizakwenelisa ukuzwisisa umbono wami ngemfihlakalo kaKristu engazange yaziswe abantu kwezinye izizukulwane njengoba khathesi isiveziwe ngumoya kubapostoli abangcwele bakaNkulunkulu lakubaprofeti imfihlakalo le iyukuthi ngevangeli abezizwe bayizindlalifa kanye labako-Israyeli amalunga omzimba munye ndawonye labahlanganyeli kuso isithembiso kuKristu Jesu. Sikhanyiselwani ngamavesi la ikakhulu kundaba leyi sikhangele indaba yosindiso icebo losindiso siqathanisa line indaba ade singayo yemfihlakalo la khanyiswa ndaba uEfeso ngo1 verse ka7 siya ku10 kakhulu okuqiniswayo ukuthi kuye sihlengiwe ngegazi likabani likaJesu abese kuveza ke uPaul abathi kungokwenotho yomusa
kaNkulunkulu. So usindiso lolu luyino ngicabanga ukuthi ngabe thina abantu besingayibala indaba lesisopa ukusindiswa kwethu besiza kukholisa okunye okumangalisa ngoba kuyinotho edlula inotho yonke ongayicabanga ngapha emhlabeni. Ungakhala uvesi ngelika 9 uthena wasisiza wasazisa le imfihlakalo yentando yakhe mayelana lentokozo yakhe elungileyo eyiceba kuKristu. So anabona ukuthi imfihlakalo le isiyazisiwe kubo bani kithi sakwazi ukuthi intokozo yethu yonke ivela ngaphi ngapha ungananzelela ngapha kulesenzo esihle esenziwa sacrificially ngubani nguKristu angitsho kodwa kulolu hlangothi umuntu yena ngokomuntu kahle ngeke ngoba say right off imicabango yakhe yonakele ukwenza kwakhe konakele ukona kwakhe kumsusile phambi kobuso bukabani bukaNkulunkulu but uKristu lapha uletha le inotho ngalindlela. So ngicabanga ukuthi amavesi maforo ayasivezela ukuthi icebo losindiso kakho ongasindisekiyo lanxa esebubi nobungakanani. Kakhulu. So bemfuna ukuthinta ukuthi sigcizelele indaba yokuthi vele indaba yokusindiswa komhlaba umfundisi uKhumalo uthintile laphana yayivele yabantu bonke Kakhulu. Yayivele iphi umhlaba wonke kunjani? yikho sibona nje uNkulunkulu esevusa ivangeli uMpostoli Paul baye kuma Gentiles Petro bayilabo bekazwisisa ukuthi ivangeli elimi njani wathi hayi Petro hlabudle kusitsho ukuthi ivangeli ngelomuntu wonke kalihamba abantu bonke basindiswa. But engikuthande kakhulu lapha ukuthi okunye akutshoyo ukuthi nxa sesamukela uJesu sonke sila umlo kulethe into engiyithanda lomfundisi ukhulume ngenotho sihle sibe le foretaste sihle sibe le taste yokuba sezulwini sisesela as long uKristu ephila enhlizweni zethu sihle sikuzwe ukuthi impilo yokulunga ubunandi bokulunga sisesela and ifullness ukugcwaliseka kwayo sizakuzwa sesingale ngihle ngathi ngakwanthinta kakhulu khangela u28 lo29 okay hayi mbona ngani sekuthintile ngoba nxa sikhangela indlela uPaul abhale ngayo ku3 laphana siyafika ku6 kukhanya uPaul is marveling indlela uNkulunkulu asekwenza ngayo ukuthi abezizweni labo sebehlanganyela lebandla so to say elikaNkulunkulu elaleso sikhathi livelela endaweni eziningi so kuyamangalisa yikho athi khona imfihlakalo kaNkulunkulu siyambulwe ngalindlela so ngendlela uNkulunkulu azakwenza ngayo ukuthi abantu abavelela kuma ethnical groups achiyeneyo social group ama culture achiyeneyo bonke bahlanganyele babe libandla linye kakhulu ake ngikhangele 28 lo29 uKolose 1:28-29 ithi sichumayela yena seluleke sifundise labantu bonke ngenhlakanipho yonke ukuze abantu bonke sibalethe kuKristu bephelele nisebenza nzima ukuba lokhu kufezeke ngilisa ngawo wonke amandla asebenza ngawo amandla angaka phakathi kwami. Nansi indaba elethwa nguPaul ugxile kukuphi lapha indaba yomuntu wonke sayibona ithintwa yaphindwa lapha kuyini angakho lapha nxa sikhuluma ngamandla evangeli. Mina ngimuzwa uphinda ukuthi abantu bonke umfundisi uthe ekhuluma kwafika something kimi ukuthi ukusindiswa kwabezizwe bekuyi afterthought yini hayi uNkulunkulu wayevele emisa isizwe sikaIsrael wachumayela ivangeli ukuthi bona babe yiyo ummeli kaNkulunkulu ngabo uNkulunkulu aziwe kodwa uSathane wenza ukuthi bazivalele bakhe imiduli ukuze uIsrael azivalele phakathi uNkulunkulu angaziwa so uNkulunkulu uveza lapho ukuthi abantu bonke umphoso bawuthi ngisebenzele ukuthi abantu bonke baze ngibethule bephelele so uthi amandla evangeli engubongayo lapha engubona namaforo ngamandla evangeli kaKristu yazi ezinye inkolo
zisilela khona la amandla okuguqula isoni i-mystery of mysteries engayifunda ku-education page 171 I think ithi mystery of mysteries ukuthi isoni ekade sisemnyameni sifanele ukufa sisuswe siphiwe impilo ephakade i-mystery of mysteries ukuthi i-exchange yona liyana esikhulume ngayo siqala sesifundo uKristu uthatha ukufa kwethu thina asinike impilo yakhe so amandla evangeli kaKristu ukuthi aguqule umuntu yili ivangeli lethu elamandla akhona amavangeli ayi ngokuphonga uvuma imfundiso ayi kuhanjwa so but alila amandla okwenza isoni sibe ngopheleleyo uyakwazi into ayithintayo ingenza nginanzelela olunye lutho la amandla leli vangeli alokwenza lokukhulisa umuntu umuntu kufanele akhule kusigaba kufana lo muntu ozelweyo angisho umntwana angazalwa uqala ngokumunya ibele likanina angisho njalo nanguyana inembe nanguyana usevutshela isithwala nanguyana uyambona usehlafuna amagwahla angisho so ke lathi kunkambo yokukholwa kangingahlali indawonye niyakhumbula kuhle kuhle ngaye ngatrain ngesikhathi sitrainwa ukuchumayela emaforo ngazama kodwa hambani lapha nxa usiyachumayela uphuma uyechumayeza izihlahla ungazibona sezinyikinyeka usukwazi ukuthi seziphendukile of course kwakungayisikho khona kwakuthi umoya usuvunguzini usuke lapho ngithi sengizamile ngisiyachumayela first ceremony yami ngaba lengozi ngachumayela nge-divine service babamba isikhathi bonke 11 o'clock nganisukuma ukuthi ngichumayela ngayidweba lo mfundisi sefikile ngayidweba ngithe ngihlala phansi sembona ukuthi sengithuzile sibili ngathi ngakhayela isikhathi kwangu 6 minutes past 11 yayisiphelile mbulele abantu yabo okuyikuthi ngangiqalisa khona kodwa athi sengingaqeda ihola lonke nginjani ngikhuluma so umuntu uyafanele ukuthi akhule ku level yokukholwa ungathi hayi ngangivele I think kufike khona ipoint ekhulunywa ngukhuya lapha ukuthi once saved always saved no umuntu ufanele kanjani akhule insuku zonke so isifundo lesi siyangiqinisa esigabeni sokuthi la khathesi ngingabe ngumfundisi namhlanje kodwa akubonakala ukukhula kwami akula umuntu ofike esigabeni sokuthi sengifike ekucinene ukukhuleni kasikhuleni nizwayo la indaba yokukhula kuya kuyini okutholayo ikakhulu nxa sikhangele wona lamavesi ebesinga uPaul lapha uthina nisebenza nzima ufundisa every man wonke umuntu so uemphasize kakhulu ukuthi ivangeli akumelanga likhethe umhlobo ivangeli lika Kristu kumele likhathe imhlobo yonke kuma groups wonke ngoba yilo elisindisayo kakhulu kungaba khona okunye kwenzakalayo as long kungasovangeli lika Kristu akusoze kubasiza abantu ngoba nxa eveza ngalindlela uthi ivangeli leli lika Jesu kumele liye kuye wonke umuntu so yikho silothumo esilalo lathi ensuku zokucina ukuthi ivangeli leli kumele lifike ezizweni zonke ingilosi ezintathu lithi kumele liyenga ebantwini bonke emhlabeni wonke ezindimini ngoba ngaphandle kwaleli vangeli umuntu kala kuphepha but ngevangeli lika Jesu umuntu lakho ukuthi athole impilo inhlobo indaba yokuphelela uKristu esithola kuKolose 1 verse 28 uyizwisisa ngayiphi indlela indaba le ukhona umuntu ongaphelela na siphelele okay khula indaba yokuphelela ngizwisisa kanje maforo ukuthi ukuvuma kwami ukuthi uJesu uyinkosi kaze azakhele kimi angivusa ngilawule ukuphelela kukaJesu ngokwamukela kwami kuphela ngokukholwa ukuphelela kukaJesu kuvalelwa kimi so uNkulunkulu nxa engikhangele mina kaboni isoni usebone ukulunga lokho engukuphiwa ngokwamukela uJesu so ngizwisisa ukuthi engxenye siyasilele ukuzwisisa iqiniso leli mafolo ikubuya sibhisi zama ukwenza lokhu lalokho yana sizama ukuthi siphelele but kakho ngaphelela ngaphandle kokuphelela kukaKristu so kasiyeni kuKristu siphiwe leyo ngubo sake safunde inkota leya sithi in the loom of heaven elikwezulwini ukulunga kukaKristu yikho kufundiswa liBhayibheli izoni zonke ukuphelela kwazo zikuphekwe
ekupheleleni kukaKristu. So kuluntu ebantwini akula kulunga esingaba lakho. Utsho njalo uSteps to Christ page 62 siya ku63 sidinga uKristu. Okwethu vele imisebenzi yethu emihle isayo ethi njengesidwethu ezidabukileyo. Kulokukhanya esikunikeziweyo ivangeli lizile kimi lawe asilamukeleni babukeli labalaleli uKristu uzasenzela izimanga izimilo lezi ziguqulwe zifuze sikaKristu bese sikhula ekumazini uKristu. Ngabe ulawo ukugcina mfundiswa? Amazwi okugcina engawatsho ngithi sonke balaleli lababukeli ukuthi siwiswe uKristu ngegazi lakhe. Lapho sasizona uKristu wasifela. Sonke siyasindiseka. Kungakhathalekile ukuthi kuliphi izinga kunkambo yokukholwa. Kungakhathalekile ukuthi awukamamukeli labezizwe bayabizwa. Asimamkeleni ngoba igazi lakhe lanele kusihlanza sonke. Kakhulu kuya ungasigoqela ubususikhulekela. Ngizama ukufithizela khona lapho ukuthi ithemba lethu nguJesu esiphambanweni. Yilithemba lomhlaba, yilithemba lethu, yilithemba lomuntu wonke. Yikho iverse lapha na kuKorinte ithe khona wamenza ukuthi abe yisono. Ukuze thina senziwe ukulunga kukabani kukaNkulunkulu ngoba singeke sibe lokulunga okungokwethu kodwa ukulunga sikuphiwa nguye ngoJesu esiphambanweni. Asikhulekeni. Baba othandekayo usezulwini siyabonga ngoJesu legazi lachithekayo esiphambanweni ngoba ngaye sithola indlela yokubuyisana lawe. Siyabonga lesi sifundo esisikhumbuzayo ukubana ubuyisile umhlaba ngoJesu. Sicela sengani ungasinika ke inhliziyo yokumnanzelela lokumamukela uJesu lokuvuma ukuthi adale inguquko ngaphakathi kwethu ukuze senelise ukuphila impilo eletha iphunga elimnandi phambi kwesakho esihlalo. Sifundile ukuthi umuntu akalakho okwakhe ukulunga kodwa ukulunga sikuphiwa ngokukholwa kuJesu. Phathisa abalaleli lababukeli lathi sonke ukuvuma ukuthi uJesu ahlale kithi ukuze asiguqule. Ngomhla wokuphela sime phambi kwaBaba singelachatha singelasono sesilungisisiwe sembeswa ingubo emhlophe. Sibusise ngalesi sikhathi ngoJesu umsindisi yakhuleka. Amen. Amen.